mama. Jambuti kino diako. Kala kwa mwandako. Kala kwa mwandako bonso kuna ntela. Kufika mwingine na kufipe kala mumvovo. Jambuta bawo silu mfuka. Ani mweni mabili mukikongo kalenu kwa la promete business. Silu mfuka mukikongo. Kina vonsilu mfuka ingizi limabili menevuwa maonzo ya rutela bwau vobeno kaluzodiko mkulu kikakala gouverneur député provincial national vokaluzodiko ngakena gouverneur ko mekina vo beno lwazo lako ya lutela mfumu kimfumu kinayani kaka kungungu kakako kimfumu kinayani kya province ya Onso unu kikisula mona anga tukukeni me fintamu samona wa asili vo la sajidia ni programme et les mots façon de kalapuku mazuzi kia lendi umati bayamele maluko mu telefone watela kama maluko no musakala kuna kuna kije tukalila singiza mekansi kalendele bakantamuko mazono kwa nikafutuli kumwanda mfumo za keleyani bankaka uunu kwa nibele kandi katuka kwa kasala sisa kwa mfumo yani wizi diku idina finlembo kalombele kakala ibeto ko nebeto tunavava ba representa bani tunina idina sans plus tarder kina korno mampuya ini musu unavovu kadi yani mfumo wetu yani kutuyamba hapo beto munkundi ambote mfumu tuvuili iyali idina ba mama ya vuva ya talaba mama volonté kala yao ya kisumi la baumusi banka kavuiko bavuiko amakanzi beto uli babeto kabavuiko mkatu ya vana promesse ya ta beno bakulu na vava yo sur la fête le 31 de nos cours fitikala mondi putalia 8 mars ba wonso bakalavana ya batela koso muntu yo una baba présent koso muntu kimbundi kia mvimba kafeti baka kakia zengwa ko bo bakalavana kio ya yenda mama presidente dili ya kwa monane buwele promeso silivana buku mabui bantu bakoma mene banionge ne banka beto katakala ngele kivutu kama nyima ko ba mama bubu ya vana promise bakalavana baonto nlele wa mvimba boka bakala kaliamu sitwa sosa tunuye nimbe nebao antuka londembo kila lele mosi bantu babona. C'est comme ça qu'on doit savoir sanctionner les gens. Donc vozi wakala kwa mona lumbuki photo za muzawonto zinamu liste zina yamu mu liste ibogidila tuvene kwa konso muntu bobo kabakala ko kimbundi kimosi 2 personnes tuvene comme ça bilungu bikwiza bonzambe utusambu diliaka konso kina kimuni ka sto sosariaka tuanzaya kiti nkiadia mustosaida kama mulungu bikwiza kabwakwe baba na donc bilungu bikwiza katusosa kotuliaka kimaka mkakako kani nsengo tanzi
kadi tuze hivyo vo unensengwa kuni tanziki yaku swakivati la kwa kungemusi Bokeseneza lia Banana Beto Andava kisalu kensaka ve konso muntu kena kisadi la kwane votu vueti bakukabili mbote me bilungu bikuiza kunge musi mukisadi la una mpaso kisumbila ngatu di viluti di mbote voilà un peu finvo fikele yamu muta mampuya kizeko kilisika mvana dia kafintango bosi vova meantuka avata kabula nlele kizeko yani mfumu kuku yani mfumu avata Merci, Président Flavien. Mukumvana mvuvu. Eunwe! Eunwe! Embazie! Embazikine! Ah, mbwene mnene kungana ba mama baonzo. Kiesi kwa kiesi kwa? Ah, bwene mbuna lusolange. Tutondele. D'abord, tu vas en merci kwa Papa Président. Qui est ce Papa Président? Muje se usalidi. Meka yansukako. Kadibeto mkunga mboto lunyongo mpasi. Bamama bankantu bawatinya. Siba wakakavone kuna kabidi kingani. Ebeto. Me. Mumodu sadidi. Ubiwe muru tasala. Mosu wasala mumbazi. Mais ça dit à ma comme maman tout plus encore parce que mbazi katukadi bana bancho na diako mazono bana bancho na takele mais aujourd'hui je suis vraiment très content donc qui est ce que na yamu luti on tuba baba maputa mon ki bago mu puta mais luti la qui est ce que na yamu luti parce que bifingu bingi bakanga bifingu bingi membuene vounu kiki bifingu malembe yati mzakatuka kiesi buka kiesi ko wabele ba mama bambuto bavo wavividila ok donc qui est ce kaka kina yetu idina vo vutu ni muona mbuta mustakele yani kanso kuma muzulu kaka ngatu nzeye excellence yani bo mbuta vosika vostu vuva kaka yani vo beni musulu wuti di muanino luntumini na wena na tiama nkumi mbina ba mama muana no wele ule tiama nkumi me usiku natina fibuwa buwa bobu mmena minti uisi di yake ifi mpuku uisi di yake ifi mbentaka biyoku mtumini ngeko eske kezi yefingazi voilà merci mo yefingazi usiku natina mengi nkuni ka mtumini me muana yo uisi di binabima kezi buka kieseko ulu kikie mwana yula tumininyi fini di délégation yani musu bidiako mombango mukena bayindi bavo no me ulu kifo tutukuma mu niveau yotuna benu ba mama benu yomfila kuna yani mpitele vo mbani za muluiza tonya kubiki na manka bamba mwele vo no membo tutayindwa ba mama boba tufili di kuku kiesi buka kiesi ko edina vo basanta kakelenge busi titi ya tudi muntama titi ya tudi me uluki mvana tuna alive mbaka lubaka me mazono titi ambuta hivyo wizika mtama akordo vo wizika di titi kakatula me uluki tula titi ko titi kama president katudi ulu titi kikatukidi mbuta musikizeko muimuone kotelenge munja amatu yana ntele kordo yani titi kakatula hapo kile conseil yenu kordo yani titi kakatula me ulu kitula dia katiti donc idina vo votre mani si cérémonie sta futela kama mvovo kwa papa président pasivo katuvana mvovo wansuka peut-être moyisidi yani meswekele idina vo papa tutula nani parce que unu galumuka feti tamona mtu mukilo tutubwa kuizila kuko lundemvu kila me unu katwizi mu festi ko me mazikale 8 le 31 so vote se festi parce que tranquille ko tuba parce que unu katudia ko
Merci beaucoup. Matono Bloumveni Ndinga, Keleka, avec tout le respect, Mouta Flavien, Kadi, bon, Subatelenge, Ngangambuta, Dinzolele Yango, Ndinga Puka Ndinga Ko, Keleka Ibuna Bafutudin, Ndinga Puka Ndinga Ko, Eba Mama, Ndinga Puka Ndinga Ko, Keleka Ndinga Mouta Flavien, Wunu, Yibutidi Mbutu. Mono nkuma ya mono kungungu ngina bonso temwe umo mavanga mabavinga kiasi kadi même mono mo simpla nkumi ni fava kitabaki sako bonso mutele Mouta Flavien sabala ka vimba kwenda tokele mfumo wale boka kema lo mbele ndolo ke bonso mutele mbuta kanti kima kimosi ndole lomba kwa mama bisambu kadi bumbweni tandaza mabundu mamoma munza tukuta keneva c'est mvua wa 2021 mvua mambo mvua keleka katuvutu kadi akundima beto tukuta keneva tusambidila mfumo zanti tutula mfumo nkulu kimu bisambu ye binzubili gani ba wonso bizongidi musita bonso ba Mouta Flavien bene ndindu za kimundu muyinda ba mama batulunda ngonda vwa muvumu keleka bisambu tulombele munzila bisambu mawonso matubidi Mouta Flavien lunga na idojo monongina vantuala Mouta Flavien ye tata cordon bonso temwe momo tumona vava sitwanata Mouta muntu nzeki kiese kia kalani sikaluvutukila mtangu ifuana sikaluvutukila bene kwa luza ya kendinga kuiza yani nemuluku la kiki bonzo kutele Mouta Flavien katukwenda kwa nako matondo kwa tufutili mbeto bawotu nituwezi di papa matondo. Merci. Tokozwa bilamba na ordre. Pas question des ordres que aux yeux au kembala moko aux yeux au keite. Si ba bengi yo oye na respect nyonso aux yeux elamba na yo ozongi place au vandi na kiti pona suka to kokangama ba photo. Toyokani hein? Merci beaucoup. Bon. Je vais dire monsieur cordon, hein. Kadiani informe. Voilà. Ok. Voilà. Muzindanda nitakwendila. Kuyansikidi ku komite ya Amatu. Mama présidente. Nzongo Nzeza Mawete Rite Uni na Muamadu Kabakidi Nleleko Nani una Muamadu Kabakidiko Nani uni na tukidi kuseli Lanka Kabakidiko Makizu Maviki Nani kombo yo Vemokolo ala Nani Kabakidiko Je crois Moutinho surtout Oya koti awa Tanswa pe ya muke ya mwekota kanalisu Kota koti kila kikota ya mudisu
idina mbuta mambuya katele ngevotumeni keti ndinga ko keti kandinga ko kina papa ko bamame bamama ngatu bento Kongo Central mwana mkongo mdingana kalongolwanga mwana nsa muminga mutema mpuya televo luzinda la lukaka kadi katele bamama bakamana tina nabawanga kakunao loso beta kabula kuna lemu kemewele kuna beta kabula loso koka tuka mwaki niko mtoto lendi kwa ni loso amame amama tuwiza mvula woyankili noka matonzi dimosi kutumonanga noke ne yapiti mutamampu yakatele ulititika katula abantu hunu nkatulikyo ukakatulititikina nzambi kakakatoma kutulunda ndunu bikwiza mutakona wekuna kuna kingali baveni beto vanga katika vanga ko me muzaya dioho volu tuluni le muna bisamba muna zola ba onzo mulu takona kumeta kana vanga mifunanga beto bakulu ufiti kala kumosi muiza na tune beto bakulu kutikala bakimosi kutikala nika meambwa leke la kumosi sikamena kumosi kani wili mupepe kuna ebeta sangatu me kuna wili beta sida Flavie kina kakayeni mosi kukala bambela mfumu bankaka mbakala bambela mfumu obengi dio katika mkundi ya mbote muda oneri ya mkundi ya mbote muda oneri ya mfumu ufiti kulila mabangu mana moko kadi beto bakulu bambela mfumu tunina beto tufiti kunyika manga ntangu za onzo kani katumweni kome kuna lumweni nsori ya nsusu kwa nilumweni kuna lumweni mkawa mfumu kwa nilumweni katukali kaba wayani kakaya nkatu koto bikotele lumu bikotele mwengonda yoke nzole kusala kunjomungu msene kunjomungu msene kumoro msalama kuteli Gomnyolo muni na Monica sura Monica Mejutele Konzo muntu Mseni Batata Tanzu Bamama Mseni Nzambi kakatuma muda mampuya tumakiwila Gomnyolo kusanzanga simyazaya kanda Opération Mseni Eto bakulu mundu mundila bilangu projet de kuidi mfumu atuzole dia miolo kwa Rwanda akikweli bonga misamu yote kani limpa kani veni kwa yengira babila mampa kuna nitakuja kupotele merci mwenye bana ndio watu kuna Kenya République démocratique du Congo. Voilà. Merci. Kani
imbundi kikali viziwana watasasho wakani menda mafame wa Simba. Matono kadi bisangu bino luzulu lweno iluna lukasalavo tunaili kuntwala nzambe kena we bisangu bino kadi wakuteleke ulimwa bina umela bisangu zingila zinga wayala. C'est bien, merci. Une fois de plus, grand merci, mais zaya kukubali kimbundiko usungulu munduko kafoti eduko bana bakala bana ibana twavana promesse usilu bana kabakala ko kalumoni kiadiko muda muso wasefese bantu yani wata Yuda wateka yezo jamhuri yanki keto Yuda wateka yezo keto ina yezo kabatumi nyingi kibaile samila kumiongo kibaile samila nga kumu yezo watuma kakonso longo kikananta tadi dimosi Yuda kina kazole bani ziti sako bakona ulinata momanene yani ulina inseke kwa afyo disili muposhi kadi inseke tadi kwa nipedini kina basambila kumuyezo kukamanisa sambila ubatelele kusimba matadi mele mulume kina basimba matadi maonjo paso tadi lina kedikele ya gato kenene kudani Yuda yoka vaiki sanafike kwa fyoti kadi tadi katuma kabele kunata yani itadi kanata kwa fyoti kumuyidu dele mwazi jaka kwa sambila kinakayiza tala mbunda tadi wizinati yoka tubaga kavana baliyezo nakalungila asalabu bali ya buhuru simba tadi itu sankati telega ke mwana mungu sazingila mujahidi ya koma hatusa umutukutu Yuda wafuema Ivana kabaki la ketoni donc kwa benombe bambuta bawo mpongo yizizilanga yani uvondanga kulukia nene mbatokozo nanga turi avant wabaka nzengo na chaque semaine kweli la parce que muna tutombo dila impani kampundi ambo kaboru Mama, this is back and le 8 mars
ale feteto yale yatatu kina le 31 kuna ditomine yanga la kibele kishunema mama kwa bezo tukata yati kiti kuma mchuka yese kaka ni matono wataka sana na tukapomele kwa Afrika kalembiko kwa yati kibele mchuka kapenda kaka kuna sikia kama matono bayani Venerezo, Msiedezo, Mwanezu, Yari Unakete, Kakufaila Mama Play, Kiese Matono, Kufaya. Doya mingi fwa ba partage ya mamuka ezalaki awa au mois de mars eleka ndenge wana te yango na papa mutuki atindi papa pamper na nzela na ye asala kotambolela biso yango ya kobosama yango ezalaki kutu awa